muri ese warubizi kuri uyu munsi tuzaniye iki? Ikipe ya Thousand Hills Rugby iri muri summer camp y'abana bakiri batoya, yatangiye tariki ya 20 z'ukwezi kwa munani, ikaba izasozwa tariki ya 6 z'ukwezi kwa 9, aho hazaba imikino igiye itandukanye y'abana bakiri batoya bakina umukino wa rugby. Abana b'imyaka itarenze 15 bazakina tag rugby finals, aho hazaba harimo amakipe agiye atandukanye kuri uwo munsi. Gusa icyo nakurarikira nuko utazacikwa n'ibirori by'imboneka rimwe. Mbibutsa yuko n'abana batarengeje imyaka 18 bazakina sevens, aho tuzahasanga ibirori bigiye bitandukanye nk'imbyino gakondo guturuka mu Rwanda ndetse no guturuka mu gihugu cy'Ubutaliyani, aho tuzabyina bigaca bigacika n'abakuru nabo bakiyerekana mu birori by'akataraboneka Thousand Hills yateguye nka summer camp.